ubwoba bw'ibibera ngaha mw'isi mwaraba abantu uko bangana none ijuru dukorera ko ritaja mwabangana none hari amajuru angahe erega mugenzi wanje ijuru dukorera ni rimwe ahubwo satani ari gukorana ingufu nyinshi kugira zibize n'abari batoranijwe ahubwo iyubare ntuzimire nubwo duhangayika dupfubusa umwanzi wacu aturwanya ni satani ntawakomeza kutwanganisha n'inshuti n'abagenzi kugira ngo aronke abo bazojana mu muriro mana duhe kugenda nka Pawulo duhe gusenga nka Daniyeli uduhe no kwizera nka Aburahamu uduhe no kwihangana nka Yobu mana duhe kugenda nka Pawulo duhe gusenga nka Daniyeli uduhe no kwizera nka Aburahamu uduhe no kwihangana nka Yobu abantu benshi ntibagikundana ngo banaramukanye basigaye bahuzwa n'imanza z'urupfu ubu kwangana satani yarabyoroheje babifata ibisanzwe umutima wo kwicisha bugufi no guharirana ntawo bagifise nshuti mugenzi ukaba ushaka kuja mw'ijuru nta inshuti n'abagenzi bokwanga mu rugendo wewe baharire ubegere musabane imbabazi kugira ngo ntibikubuze ijuru erega mu by'Imana nta muntu yibwira ko azi ubutumwa gusumbya abandi kuko twese dushobozwa n'Imana umuremyi nimba wiyumvira ko uhagaze wiyubare ntugwe kuko twese imbere y'Imana turabanyabyaha mana yenda mana duhe kugendera duhe gusenga nka Daniyeli uduhe no kwizera nka Aburahamu duhe kwihangana kwihangana nka Yobu mana duhe kugenda duhe gusenga nka Daniyeli duhe kwizera
twicisha bugufi imbere yawe kuko twebwe ubwacu turananirwa tubayeho turabanyantege nke ntitugikundana aho gusengeranira dutora amakosa abantu dusigaye dushavuzwa n'ubusa mwami Imana duhe mpwemu wawe yera atubashishe gutsinda ibigeragezo byo mu gihe cy'iherezo amen.